Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Idkhot jong ka Henyo Trip National Youth Front Shillong Region hapo ka jingilam jong uba Bless Dekar harengkat ka jingidon lang jong General Secretary uba Don Nongbri dang tadi urang ba asnong jong ka snong Maoyong Rim uba SL Nongpior bat ka Seng Long Keme haga khat artari ubnai naitung arajar arpuway kila dawa ya ka Office Directorate of Mineral Resources bakadai ban penken ria ano mardor ya udoyong ubala shulum thum harut surok jong ka snong Maoyong Rim. Urang ba asnong jong Maoyong Rim uba SL Nongpior habaya keren bat ka Batisi TV uloong bakani ka jinglum thop ya udoyong balakit beain de kitrok kit doyong kalakta hado kata-kata ya kasnong katao namar baka umslap ka batoy nauniw doyong kalatoy lut sya ki pungri dokha bat shiki umbam umdi jong kasnong Maoyong Rim. Uba Nongpior ulapan paru ya kajing sngokya halor kajing bamshim kya jong katanat Directorate of Mineral Resources ka bamshim lale AA hado gini gisni wat hadin baka dorbar snong kaladep ban pa da kajing tho nado usnem 8,000 khat khandai. Kali jaka Maoyong kamdik jaka babu duyong kamdik badan duyong dari lasuan bu kimat laja kan juan bu kumba saus nam sam beswa dia kampai perkat pakanan bu kemde dari nak pet mestap sudap nak por sudap segedap hoi kira ki por bangin nang wan tu ya kendu iki bawan the kidan dekat ba nak sokar nak iki yang ba gilayo naka bor bahajrong ka bor bahajrong bor the ang ni nata gimla le gi haban the be nata ngla tho hi saka bor ba de pe ba pe kane kam de jaka naka penjabo ya kane kamariang ka penla ban kata kini do kha pung do kha majan ki pung majan nakaliang jong ka disi pom swa kla sim khia hiro kong ba kan pentip sekini bade pej kanang ba kane kan mlong kan beteng su kan sange ndai hadian padang i ba ka slong tang tu di sitium meswa ndai hadian padang i ki ai the sia the bada ko na ki benta hadian ke ba khadu ke bang ya kendu mat yang ba ada fidan kata ka order ka ba ong ba msya lani ba dan ka jingwit ai kata ka order nakeling ka order ngim dan kan nakeling ka slong ka order ban ong ba kumtahan ding la tho ba gunum sa su ban the ni ndai kiai wan the ka support kan ka kta ya ka environment ka mariang ka kta ki dokha ka kta ki pungum ba kumta ter hakui ro ka kom na perkat morali ro ngi ba kan ki ngi selarang lara ka dei bau new du yong long basu wan ra na ka jing kem la ne ki jing bat ya ki truk bali bean pa ngi kam dan mentai ka ta ki kam bean ni ka sinong kam dan mata la kalong hajaka la ki brio dari lasuan ban bu yone ba ka penpa ba ngilong identify ani pesim kini kala belum kumta dari ngosong ba kini kalong sia ka environment ka jingwit ya kini ka mariang ka jing bom dan ka jing kuat ka jing tanat ka kta ka kia ka kta na hadong kam tamle ki kini ka jaka jingi ka ba kalong ka gateway ka ba sang badung sesulong gidan nanti ka viewpoint nda pedang dan suduyong na duyong ta mdei bujong ba kuat ba suba duyong ba su sa jurip seno sa kurup seno nata kapen pau no ya ka kadur ka Maoyong kapen pau no kadur sulong ba imat balai ba bu hang ni benda bu hang ni matanga advice nga syukur pa ka sokar la dalang ka bala ban bu no supaya jaka ka badai ya kini sepangki mineral kani ka transport ai kan ya la ka transport kani ka PUD kan ya PUD ka mineral ai kan dan la ka jang ka mineral bat ka sinong ru la da kalong ka bala ba ndai ban suong ba la dan jaka barit ngan bu ben la kalong bala ba keyboard ba de pek kin ya tren kan ba ka sinong la da kanu ru ka ba de la di kom de la dan lang ba ka sinong kata kalong ka badan jemut ndai la rasu le na lendet la ni le dan nari la ni na miet na men miet habom patip habom tip manu kata ka bu ingi ka jeng sayong bat ngimla ban le te la kam ya ba kunu ru Tentang ikut makin diberi pet, makin bom diberi pet ikut ngitang barok, nang ba kanora kajing kut ke subah, kanora kajing internet,
ba kum ju bangi welcome ke Shillong ru kalau ke Shillong ke internet lana la ru ban pun khoi ke ne panitat ke ne kalau ba kam tam na ki minister nan India ki wan ke passport ki beri bahai ki wan ke passport kalau ke internet ke Shillong ru kalau kai ke junglong joka ngi itu na ke ne nam tangi kwa ba la kalau ba ki bor de pek kin perkat ki lat ba kan ban pun kriya no ya nu du yong na ke jaka jungi Kim day kin banwan le don bor kum ni banwan bu de kisnem menta yo ni do yong kam tam ka ni le ka de ka get wi jong Shillong but ko wai ru ni chani sepo mau yong rem ni kerdo ko mau yong he mau yong rem ni kerdo ba ko ti bun ni ki brio ki hak bandi ni ki pung ki wa ki batu ti ko ti uniu ada uniu do yong utun sakini ki wa kabut da ai kini ki brio kindi na lor ko ni janjar bah ban yo ne mo yong rem bat ki dok ki dan ro ki beri dok ha tingi kerpat lada kalong ka bala ba ka sarkar kan le ai no si sendan ni kum na kaliang jong ki senglong kami ringkat komisioner ni kwa bakin trekam no but bakin wan berat min yong ha ka por ke bangim poi perkat bat dan bayu i kajuan berat ini duyong hari ke senong ke jongi kalong ke ke ba manusia ono kalong bean nomor hak tiki sausan senam ki manusia kiwan klem na kajing tep kisun berat kumtu hadiah na hade be kereng yang balai yang ba ilayo ka bor banalor kilapa yang ni ban penhap hang ni ti hadiah nang ta nakaliang jongi ngapa ke siti nang banta ban namta komplain ban weng mardor no henrei kana ya kisnem ngi baka kilek menti kim persngam kani kawan lam ke jing bam stu jumut su bat kidor bar snong henrei kum bak kum supet no kum hakani ka por menta uni khunang jupang covid khat khandai kasarka ka kentu ya kidor bar snong ban ya trailang katno ka jing trai sitom jongi ngatrai borok kidor bar snong nang benta ban ya trailang hakaban rat dingkhong yo ni khunang jingpang henrei ya ke ka pa nakaliang jongi ni persngo sarkar lembau uniru di ujing pang lembah kini ki batu chathie bun ki ki bon ki bang yo na kamariang ki bang ibam ngidi kinong sosnong baro bubun ngatrai ladang umbakla nau ni doyong kila ban yo ka jingpang ka jing sistem ti halor kania nakaliang kador basnong muyong remhi saisien pada ka sarkar lani ka departemen ka beri kami ada kamle ai ni nak yang kedua nong nyiman si nyinom song thai nyin mi bat nyin sepen mi pai baru lara dari kapur lara ka sarkar kam sngap ikani sngobha ban pha ban weng mardor thnang ba kinlaj nakinu no kijing e kibang ngi kendu hapo asnong pa thau ngi sakilang ba nakaliang jong ka kiong ba panhap ka jaka jong ka transport lenga pensisya hang ni ba kani yang ladi ka jaka jong peludi kani yang ladi ka private land kamdai su ka land jong government tiba pensure don bor ka jaka jong kiwei ka pamiham hamalang senong kitau kinong punya senong kipet ka baha kamian kanang banlat ya kaja para try henrai da ka sarkar hi kabari kmi uni duyong pi hang ni kila tampun nong henrai gedi ka kanuksa jong ka sarkar bakan peni bakam dai ban tamput henrai hang ing sakilang baro kajang jeng tamput kolong sebapalan ulah kata ru kiong hakatu ke siti bagi pak mensua kai bagi kiong ba ni penhak ka jaka jong transport lada kadi kata ka jaka jong transport long phila banek ka bamon kat ba pinang dei hapa uput usam jong ka sunong mojong rem kila da ki sungo badai gumta
Semua bah no ya kini kajaka ibu no sawai nomor kali kadai hapok ka jingpej jong kada bas nong moyong rem wan curip halor ka cingle menti halor ka cingsim kabu jong ka sorkar hakabede ban bu ya kini ki duyong ban dumping illegal ya kini ki duyong ki bakta sibon ya ka koi ka khya khamtam ya ki umbam ki umbi khamtam hangni ngi i hachan jong kan ka snong ki don ki fishing pond kidon ru ki aquatic life tiba im hangni kidon hachan jong ni kadon ke river stream tingi i bakani ke cingdan chung duyong hne ka kta sibon khamtam ya ka koi ka khya jong kinong chung snong hakani ke area bat tang kata kan sepoi kapor kan wan sakatlang bakan ran ru kecing kta hal ka pumpum hakaba kinong chung snong bat kinong le kinong wan nakani kunti kin mat ikani kecing te komta na kaleng chungi kaseng bat ka dorbar snong berkumcu keseng lang kumeng ikan tucuri ke sorka ba kan simkhia hal kan ke benta bahkan weng nok mardor ya kini ki illegal disposing of gold namar bakani ke kata ke ko ke khia jong baro kinong chung snong hakani ka thain bar ye iru bahang ne ba ka sarkar chungi kam kala pengkhenye ki kendon jong ka Environment Protection Act 1986 ka ba lapas da ka Indian Parliament te kani ka an ke kedau syai ba kino ki ba pengkhenye kani ka an kingat ha ka criminal code lane ka criminal offense jong ka section 15 tinagaleng chungi ngim kwa ban ya chidu tau pot henry ni kentu ni kani sarkar ba lada kumno ni bo ek ultimatum hapo sitayo bakan pungkhoi no ya kini kicha khia ki badan hangne ki bakata ek koi ka khia chung pajba bat ni ongru bat ni pensyai ru Cek sarkar baka maula jingi kamdei ke cekat henyut jongno kamdei ka ba phinwan le kat bomon kombang ilayo i yaki kies ki ba shaneng kadon ka morten ha ka ba sarkar nakui ki benta kiwan penlong cekat henyut kiwan penong cekat he caklia hanek sinong mulai tingi kum kinong sinong ka mulai ngim sngo tenat bat ngim sngo hun ya halor kini jingle jongki bat ngi ongru bat ngi pensyai ru nagaleng kaseng ba sarkar kan mende bersama menti halor ni kebenta namar ba katkum ka section hi ka batai syai bala da fi pengkhenye kan ka an kino ki polluter kino ki entities kila ban sya fan silak lane kila ban jail to senten ka ba kila ban syong chiel hadu sansnem ti halor ni kebenta lada ka sarkar hikam sngap ni hat banya haklenti ki bakham te section pan nakaleng ka seng hi we urge the government to take a necessary step on this illegal dumping of this school so we urge the top level of the MDA government to take a serious issue on this matter for the well-being of this people who living in this area hantam hi ka the ka umang te ka ba serkai ba sarang bakani ko ka ta itu gibri ke basong si sopo itu gibri ke badan kipung ngedok ha gibran telong lada kani ko ngitep ba por slap por liur mata ka kan kesambai dalaj sakaliur kawan sakatelang sa upumpum no duyong kan kata ya kini gibri ke badan hang ne snong ha ke jingkat ke jikia tena kani yang jingin kasang HNIF ni maham tinge bat ni important sto sarkar lada kamla bande iya ini bat ni bat kasnong duyong bat isang samla snong bat isang long tme ngin simpat dakoi senjam banyak chmat perang baniki ting lemar ngakwa banong so sisen kamulai kamde ke dosbin kamulai kamde ke jaka ke finwan bread doyong finwan bread met yap finwan bread nyot kamde ni kinong mulai ngimde ke dosbin nata kadao keren ting bagane ka message ke bang ikran nakane nakaliang kasnong nakaliang jongi ngasang kan poi sa ketelong ke skor jang ka sarkar bakan sengap ya kai ka bakpat ba kai bakin nong snong kimat ka jing hang ni lembagi ni gintin lembagi ni kro